thank all of you, my family, my wife. Ndabashimira mwese, umuryango wanjye, mufasha wanjye, inshuti zanjye, ikipe dukorana, mwese muri rusange, abagize FIFA, abari muri njyanama, abagize komite, abanyamuryango bose, abanyabigwi bahoze bacunga ruhago. Nanjye nakifuje kuba we. Legends team, I would have loved to be a legend as well. All those who love me. Abankunda bose kandi ndabizi ko ari benshi cyane, ndetse n'abanyanga ndabizi ko ari bake. Nje ndabakunda mwese, by'umwihariko uyu munsi mu by'ukuri. Of course today especially. Uwo ni Gianni Infantino wongeye gutorerwa kuyobora FIFA, Fédération Internationale de Football Association, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ku nshuro ye ya gatatu. Aha byari mu nama y'inteko rusange ya FIFA Congress yabaga ku nshuro ya 73, ikaba yarabereye hano i Kigali mu Rwanda. Amazina ye yose ni Giovanni Vincenzo Gianni Infantino, akaba ari Umuswisi ufite n'ubwenegihugu bw'Ubutaliyani, cyane ko avuka ku babyeyi b'Abataliyani ariko baje kwimukira mu Buswisi ahagana mu 1960. Nyina akaba ari uwitwa Maria Minorfi uva mu gace kitwa Lombardy, naho se akaba Vincenzo Infantino ukomoka hitwa Calabria. Uyu Gianni Infantino yabonye izuba ku ya 23 Werurwe 1970. Gianni Infantino iwabo bakundaga kwita Piccolo, ijambo ry'Igitaliyani rivuga small, little cyangwa young, umutoya, koko niwe bucura mu muryango w'iwabo. Uyu ni mushiki we Daniela Infantino, umwarimukazi mu gace ka Brigue, avuga ku muhererezi Gianni Infantino, le Piccolo, naho akomora ibyo gukunda umupira w'amaguru. Il est le Piccolo chez nous. Niwe wari muto, niwe muhererezi wacu. Njyewe murusha imyaka 8, naho mukuru wanjye we amurusha 11. Rero yabaga ameze nk'uri mu isi ntoya kandi arinzwe, kuko birumvikana ko iyo wagiraga icyo ukora kuri bucura bwacu iteka twabaga duhari. Alors on était toujours là. Mon papa, il était comme lui, il était un sportif. Data yari ameze nkawe, yakundaga imikino. Simvuze ko yakinaga, ahubwo byari mu mutima we no mu mutwe. Ikindi yarazi byose, cyane cyane iby'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Rero ntekereza ko yamuhaye iyo mpano mu mutima rwose. Alors je pense qu'il lui a donné ce cadeau dans le cœur, oui. Giovanni Vincenzo Gianni Infantino uvuka mu gace ka Brigue gaherereye ahitwa Valais ho mu gihugu cy'Ubuswisi, burya yaconzeho ruhago, ndetse yewe ngo yanarotaga kuzakina nk'uwabigize umwuga. Gusa inzozi ze ntizaje kurenga ikipe y'abato ya FC Brigue yakiniye, dore ko impano yo kuwuconga ngo yari hafi ya ntayo. Uyu ni mubyara we Daniel Nelen wibereye umwogoshi coiffeur, avuga kuri Gianni Infantino burya ngo wifanira Inter de Milan, ndetse n'uburyo yiyumvagamo iby'umupira w'amaguru kuva akiri muto. Aha niho hari inzu yo kwa Gianni, ubu nta igihari, ariko ni hano Gianni yaratuye ubwo yarakiri umwana, abana n'umuryango we. Ni nka metero 50 uvuye iwacu, hagati yanjye nawe harimo nk'amezi 13, yari nk'umuvandimwe kuri jye. C'était comme un frère pour moi. Ça c'était une chose qu'il a fait toujours. Ibi ni ibintu yakoraga buri gihe, ku buryo Gianni iyo najyaga iwabo nka nyuma y'amasaha 4 cyangwa 5 tuvuye ku ishuri, yabaga ari gusoma ibinyamakuru nka La Gazzetta, rimwe na rimwe atakoze ibyo asabwa ku ishuri, ahubwo akaba ari kwisomera ibinyamakuru uko imikino yagenze, cyane cyane ya Inter. Match de Inter sûrement. Il a toujours parlé du foot. Yahoraga avuga ku mupira w'amaguru. Nyina akaba yavuga ko yifuza kuba umukinnyi wabigize umwuga. Gusa nkeka ko mu by'ukuri atari cyo kintu cyari cyambere mu mutwe we, ahubwo yatekereza nko kuba umutoza cyangwa ibindi nk'ibyo rwose. Manager ou comme ça, oui. Gianni Infantino wize amategeko muri kaminuza ya Fribourg iherereye mu Buswisi, avuga neza indimi zigera kuri 7 arizo Igitaliyani, Icyespanol, Igifaransa, Ikidage, Icyongereza, Igiportugais ndetse n'Icyarabu.
akaba yaranabaye umunyamabanga mukuru secrétaire général w'ikigo mpuzamahanga kiga ku bijyanye n'imikino Centre International d'Études du Sport International Center for Sports Studies muri kaminuza ya Neuchâtel n'ubundi wabo mu Busuwisi. Uyu Infantino muri Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo yatangiye gukorana n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Iburayi UEFA, Union of European Football Associations, ndetse muri Mutarama 2004 aza no kugirwa umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'amategeko no gutanga ibyangombwa ku maclub, the director of UEFA's Legal Affairs and Club Licensing Division. Uyu kandi muri 2007 yabaye umunyamabanga mukuru wungirije wa UEFA, ndetse nyuma y'imyaka isaga 2 mu kwakira kwa 2009 none haza kuyibera umunyamabanga mukuru UEFA's Secretary General. Muri icyo gihe UEFA nibwo yashyizeho icyitwa Financial Fair Play kibuza amakipe gusesagura ashora amafaranga menshi kurushayo yinjiza kugira ngo atagwa mu gihombo gikabije akaba yasenyuka, ndetse inongera amafaranga yaherezaga amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu biciriritse i Burayi. Gianni Infantino mu buzima busanzwe afite umugore w'umunyalibanikazi witwa Lina Al-Ashkal, bafitanye abana 4 b'abakobwa aribo Shania Serena Infantino, Alessia Infantino, Dalianora Infantino ndetse na Sabrina Infantino. Giovanni Vincenzo Gianni Infantino wari umwe mu bagize FIFA's Reform Committee ku ya 26 kwakira 2015 yashyigikiwe na UEFA's Executive Committee, komite nyobozi ya UEFA imwemerera guhanganira umwanya wo kuyobora FIFA mu nama y'inteko rusange idasanzwe ya FIFA ya 2016, 2016 FIFA Extraordinary Congress. Kuri uwo munsi nyirizina Infantino yemeje ko azaba ari umukandida mu matora ya FIFA ya 2016, ndetse atanga n'ibyangombwa byose nkenerwa yerekana n'abamushyigikiye. Icyo gihe yasezeranyije isi y'umupira w'amaguru kuzongera amakipe mu gikombe cy'isi akagera kuri 40. Ku ya 26 Gashyantare 2016 Umusuwisi Gianni Infantino yatorewe kuyobora FIFA mu gihe cy'imyaka 3. Nuko kubera ubwenegihugu bw'Ubutaliyani afite akomora ku babyeyi be aba umutaliyani wa mbere uyoboye iri shyirahamwe rya ruhago ku isi. Uyu ni Lina Al-Ashkal nyuma y'uko umugabo we yari amaze gutorwa kuri ubwo. Ni umugabo uzi gukemura ibibazo, ntekereza ko azabasha kubigeraho neza cyane. Gianni Infantino muri Kamena 2019 nyuma ya manda ye ya mbere yongeye gutorerwa kuyobora iyi FIFA, birumvikana kuri manda ya kabiri. Naho muri Mutarama 2020 uyu Infantino yanagizwe umunyamuryango wa IOC, International Olympic Committee, ari nako ku ya 16 Werurwe 2023 i Kigali mu Rwanda habereye inama y'inteko rusange ya FIFA yabaga ku nshuro yayo ya 73, 73rd FIFA Congress. Uyu ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo rye. Allow me to begin by officially welcoming you to Rwanda. We are very happy to have you here. Munyemerere ntangire mbaye ikaze ku mugaragaro mu Rwanda. Twishimiye cyane kuba twabakiriye hano, kandi ndashimira FIFA kubwo guhita mu Rwanda rukakira inteko rusange y'amatora y'uyu mwaka. Ibi ni iby'icyubahiro gikomeye, biranahebuje cyane kandi kuko mwari no guhitamo kujya handi. This is a great honor, even more so because you could have chosen to go elsewhere. Under the FIFA Forward program and the exceptional ku bwa gahunda ya FIFA yo guteza imbere umupira w'amaguru n'imiyoborere y'akataraboneka Gianni Infantino, umupira w'amaguru uri kuba umukino wakira abantu benshi ku isi. Global support sport. Muri iyi nteko rusange nyirizina Giovanni Vincenzo Gianni Infantino Le Piccolo yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Fédération Internationale de Football Association, kuri manda ye ya gatatu izamara imyaka 4 kuva muri 2023 kugeza muri 2027. Uyu Gianni Infantino na FIFA bakaba baremeje ko igikombe cy'isi cya 2026 kizitabirwa n'amakipe 48 y'ibihugu, akagabanwa mu matsinda 12, buri tsinda rigizwe n'amakipe 4.
aho muri kimwe cya 16 kirangiza hazajya hajyamo amakipe abiri ya mbere muri buri tsinda, hakiyongeraho amakipe 8 azaba yabaye ya gatatu ariko yitwaye neza kurusha yandi, 8 best third placed teams. Aha bizajya bisaba imikino 8 ngo ikipe itware igikombe cy'isi. Hanyuma imikino yose izava kuri 64 yari isanzwe igere ku 104, mu gihe umukino wa nyuma wo uzaba ari ku cyumweru ku ya 19 Nyakanga 2026. None se kuki Gianni Infantino yabikoze atya? Kuki se yiyamamarije kuyobora FIFA ari we mukandida wenyine rukumbi? Naho si ibihugu bikomeye muri ruhago kuki bimurwanya? Kuki se bitamushyigikiye? Ese waruzi ko ashobora kuyobora FIFA kugeza muri 2031? Ibi reka tubisobanurirwe na Chief Reporter wa Sky Sports Kave Solekol. Because this is FIFA. Nuko ari FIFA, ndakeka ko ari nabyo tuzabona muri UEFA. Ntawe uzahangana na Alexander Seferin. Gusa byo Gianni Infantino ntabwo avugwaho rumwe, ariko ni umunyapolitike mwiza cyane. Abagombaga kumutora na amashyirahamwe y'umupira w'amaguru 211 agize FIFA. Ibyo nibyo we yitaho. Ayo mashyirahamwe 211, ayo niyo majwi abashaka. Rero ushatse guhangana mu matora, ugomba kugira amwe muri ayo mashyirahamwe agushyigikira. Kandi nta wundi muntu ufite amushyigikira ngo abe yahangana nawe. Impamvu y'ibyo nuko buri wese abazi ko Gianni Infantino atsinda, kuko afite amashyirahamwe menshi cyane y'umupira w'amaguru aba amushyigikiye hirya no hino ku isi. Ndabizi ko by'umwihariko mu Burayi bw'Uburengerazuba adakunzwe cyane. Ntakunzwe mu maklub akomeye, ntakunzwe muri shampiyona zikomeye, ntakunzwe n'abakinnyi benshi. He's unpopular with a lot of players. But what's left is the 211 members of FIFA. Ikiba gisigaye rero ni ibihugu by'abanyamuryango 211 ba FIFA, kandi ntibigizwe n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo mu Burayi bw'Uburengerazuba gusa. Hari n'ikindi gice cy'isi kiba gisigaye, kandi icyo gice mu by'ukuri gikunda Gianni Infantino. Imwe mu mpamvu bamukunda ni uko kuva yayobora FIFA muri 2016 amafaranga babonaga ava muri FIFA yikubye 7, inshuro 7 ugereranyije nayo bajyaga babona mbere ya Gianni Infantino. Rero bakunda ibyo avuga. Iyo avuze ko igikombe cy'isi kigiye kwaguka, baravuga bati nibyo turabikunze, kuko tubonye andi mahirwe yo kubona itike y'igikombe cy'isi. Iyo avuze ati tugiye kugira igikombe cy'isi cy'amaklub cy'amakipe 32, baravuga bati nuko rwose turabikunze, kuko amwe mu maklub yacu nayo azajya abona itike kandi nabona amafaranga menshi. Rero ndabizi ko cyane cyane mu Burayi bw'Uburengerazuba ari umuntu utavugwaho rumwe cyane. Abantu bamuvuga nabi cyane. Ibyo akora n'uburyo ari umuntu wa hafi cyane ya Vladimir Putin, urugero na Donald Trump. Ibi byose bituma atavugwaho rumwe. Yewe n'uburyo igikombe cy'isi cyajyanywe muri Qatar ntabwo akunzwe hano turi, ariko nureba ku isi hose ukayizenguruka, by'umwihariko muri Afurika na Aziya, harakunzwe cyane. Iyo niyo mpamvu ashobora no kuzayobora FIFA kugeza muri 2031, kuko ashobora no kuzongera kwiyamamaza mu myaka 4 iri imbere. Bisobanuye ko yaba ayoboye imyaka 15. Umuyobozi wa FIFA Giovanni Vincenzo Gianni Infantino kandi wanahawe igihembo cya Order of Friendship n'igihugu cy'Uburusiya, imwe mu mihigo, imigabo n'imigambi ye yagarutse ahanini ku kuzamura umupira w'amaguru w'abakiri bato hirya no hino ku isi. Nk'uko FIFA's Chief of Global Football Development, umuyobozi ushinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi muri FIFA, Bwana Arsene Charles Ernest Wenger, wanatoje Arsenal igihe kitari gito, abisobanura. We have created the talent development scheme, and as well, I must say, FIFA has made a commitment of an investment of 200 million. Twashyizeho uburyo bwo kuzamura impano, kandi nanavuga ko FIFA yabishyizemo imbaraga. Ishoramo miliyoni 200 z'amadolari muri gahunda yo guteza imbere umupira w'amaguru. Aho ugomba kubisaba, dore ko imiryango ibifunguye kugeza muri Gicurasi, ikongera gufungurwa mu Kwakira. Kandi intumbero yacu ni ugushyira amakipe y'abana. Intego nyirizina ni ugushyira amakipe y'abakiri bato muri buri gihugu cyose cyo ku isi, kandi tukaba twabigezeho muri 2026. Gusa hari amabwiriza make ku bwanjye y'ingenzi cyane. Ayo ni uko ugomba gutangira ukiri muto bihagije. Ibyo bisobanuye ko kuri njye ari ku myaka 12 y'amavuko, imyaka 12 ku bakobwa n'abahungu. Start young enough. And that means for me at 12 years of age. 12 years old, girls and boys. Amahirwe masa kuri Gianni Infantino, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Ishya n'ihirwe Infantino, good luck, bonne chance, buona fortuna Gianni Infantino. Nje ndi Cedric Keza ku bwa Radio TV 10.
all those who love me, and I know there are so many, and those who hate me, I know there are few. I love you all.